Kajian Suzuki kawai nagi dukan de ki arshaka kabakentup iki bike ki scooty pat kabadeiru ka dukan kabalala man penyar ya kani kakam khayi ki bapun ki jaka batru kabala ai bon ki jingmentoi ki samla klem kam klem jam hapo kari khasi jaintia hakalai photrik uluber arajar saw kalala pat banle pensho bhai ki nongnya arshaka haka program kabaka ai kerteng road to Matsuri ha convocation hall nehu ka road to Matsuri honoring the sport of motorcycling kapla peniat KJN Suzuki kadukan kabadon KJN linti kap sunstem menta umtang man pensoba kani kasngi Henry kala ailat iki samla bansei kisap bakidon lagalong akarukom nia arshaka katem kaput ka jikshna tiar pelatip akaktian English kum ka cosplay nalor ki wepat katkum ka program hakane ka program na penkut daki jingtam jingrwai kapla wan banchim menta daka kenhon colors uwan ba kongset chiyung badru ka jingpet khalai no sep ya ka loki draw hakaju ka sngi la la ru ban sakhi ya ka jingye soi ya ka MOU hapdeng ka kong pristimai jerwan nongsie managing director ka JN Suzuki batkin nong penyat ka jets 24/7 ka pen kamai ki arshaka nong ba shalong lingba ka permit ka bakiyo na sarkar jalla Yes! Are you ready for the cosplay competition? Why do you all sound tired? Is everyone sleepy today? Is everyone sleepy today? How about a joke to wake you all up? Here's a joke I make for Batman. I have one coupon for free parents, but it expired. Wait a minute. That's very tasteless. Even I don't find that funny. But what the heck? I'll laugh anyway. Well, let's get on with the cosplay then. I got a
サギを狩るのに全力を出すバカな獣とは違う。動かねこの距離はねえだろ。この遠さはねえだろ。何を背負う。強さの果てに何を望む。弱き者よ。You can call me hiding in your Wi-Fi and secrets anyone can find me. As this prestigious moment takes place, I request all of you to please shower some love and put your hands together. And thus now JN Suzuki has officially conducted the collaboration with Jets 24 Windows 7. May we have a big round of applause, ladies and gentlemen. That was a very prosperous initiative for all the people of Meghalaya. Tega baning kong ang asokman mo mangi yo kat kani galat banwara kum kini ki event ki bahe kan. So kani ketika event ketika first time mangi pelong apo Northeast India. Pa nan ong ikipat ba bangi bu ru ikani kay real competition kabakan long hang ni kaba barokot ki YouTuber mo ngila ai ki at kin shim ya kani ki event kin ring ya kani ki event kan barokowai te kat ki ba job ki ba yo bon likes kin yo ya ka khusnam cash shpawa jar tangka te kani ka competition kani ka announcement kan long hapo shitayo by next week in sapentip manu ba job
te ka khusnam kan long in khot iki baro bakin wan chipo ka dealership cha JN Suzuki mau blai bat hang tang in sayok ban ai kan cash price tingi buru trashahan ka bakin yo kan riders jacket ka ba shong dor kumba nyo hajar ha ka ba ki pat ba ki bawan hang ni kin wat tekat ki balap kita ilong kita gin job ngasong kuman shibun ban bantep ye fi baro ba ka shibet lai shipwa ngindon kane ka jingya sign ka collaboration ha ka bai dei but Jets 24/7 but ka dealership ka jongi JN Suzuki ka wai ningkong amo ka e banga song kuman namar ka e ka jing thumu ka jong i ka bai don ka de ka ju hi ka ba jing thumu ka bangi rungi don te ka ne nga try kan long shibun kan don kan ora shibun namanta ki pat ba ki jongi mo hakalet kawan ga jongki kan long ka basuk kan yaki kanang ba ki hot ngi kane the first time budget 24/7 is the only aggregator hapo Meghalaya bai yo ekane ban ya kane ka license mo taxi two wheeler mo tanang its kem ba ki pat ba ru kan suk yaki namar balada don do breu jongi bade na kari ka jongi mo na jalla ka jongi inda ya pet ka don ka safety ru ngai ba everything ki customer ki ba shong bar khoi laban track mo ngai kata ka ba ibatai mi yong ba you can trace anyone like ki ba shong hang to hado riders ru ki ba kibu maki kita don proper verification bar khoi tengang it scam ba kane kan yarap shibon bat ka door ka charges ka jong iru kalong very minimal like as compared to kiwi mo kiwi ba don hang ni ki arshaka te hajo ka poru ngasmo ba dakajing poi kan ga Jet 24/7 collaboration ka Suzuki kalong ru ka kajing yo kam yo jam namanta ki kena ki jongi kamtam ki kena ki ngi isha ba ki bon na ki kamtam ki bawan ki long yeng long sem ki bamla ban afford kan ban ban kim yo kam yo jam te lingba kan ne ka long ru ka job creation ngamo banong hajing sha ka jing tumu ka jongi kalong ba ngim tho mo lada fide na kanu no ka brand na kanu no ka ba fide re kane mainly ka dei man wara lang ya bar khot ki ba it ya ki arshaka hagane ga jaka ngin wan lang bar khot kanang ba at least kiru kiyo kane galat bang hanaki arshaka kin yo ban pet ki stand show mo ngin yo ban pen i ka sap ko jong kiru mo te ka wai ru kalong ka je kan du lang ka jing it it's a riders community building which we are doing kane bangile manta so kane ka kantup lang tangi ki Suzuki le ka kantup lu ya barot ki arshaka ki ba it ki arshaka barot any brand kadon ka jing harap na ka company no doubt nga asmo shibon ka Suzuki kadon ka support jong kiru na tin te hot kiru ngap na kalang jong kiru ni don lang ga jing belut kanya kane kam da dai barot na ka company le ka support jong ki kadon hot hot nakalang headquarters na po Japan ibade pet ya ka sales and marketing iwan in appointment ta shipang so mai iwan na do na Japan but kumju ro ringkat ki officials na po headquarters kumba ndrungot kitur kin ya don ringkat kin wan ban pet kalong kumno mo kade first time yo ubon wan chane te ngit scam ngani event kan long sha ka ba ka ba very successful kan ang sokuman shibon ma kaniga stunt show ka bangile manta kide ki professional ki pon na shabar so ngakarmen ba ladang yo kum kini ki judge event mo te kan kila man kibun kina samna jong iru kiba nang kina ni ka sap mo ban pen i ki tanga ngit scam ba kani gade menta de tang ka stunt show jong i ka ba ngin pen i ten rei nang ni sakmat lese ngila ban wan biang sakum kiwe ki event ki ban wan haga ba in khot lang kan kiwe ro ki participant ki bade menta stunt show ki de mainly tang jong Suzuki be जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें?
राजू आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।